Tuhan. Jadi, boy mana siang kabe keluarga si Tuhan, tunga-tunga ni keluarga Paranginangin, tunga-tunga ni keluarga Purgadasuha, sunay age itunga-tunga ni diha-dihata kaganupan, rukanay, nay maturok ni tundong. Dapat perforsa ay hanya pikiran yang berdua-dua. Jadi ringkas nomor sahur beri perwilitan siang rumah. Isa itu kita dah bukan bersama maswadi. Berbakti hormat orang tua demikian tak panimahun ay pasangan kana magaras masih lukas kung guru-gutaran na bilin dia natakot. Amin, amin. Ay mahatakot na siyang. Lugo siya tambahnya ay. Ang siguro, ang gumagin kung tutukumbang kung pinagin mo tulong bulan na. Alam niyo ko, panagulan ko. Nang naidukan. Kasi halin ni Guru Purba, humawar ka na eh, Guru Purba. Okay lah, tetap lah, panggil bapak ya. Alam niyo, harga gulang marga ay, ang pagay niyo sa malungod. Harga ito. Ulang martulang ko ma. Iya martulang, o martulang. Ay mabisin na niyo kung ano pa. Ay manunod ako siya kung siya yung nilahit mo ni Kaka. Nakunaya naman nila ay tambah matugkot yung mga siya. Tapi dong lo pergi sa pari makatahan. Ang salah mansulam kan tukuto para menjadi tukot at sulok mata. Halangnya bukan tubungnya lahir mo ni Kaka. Ang diar ni Musa dia do. Tapi ang kulang ini si ang salah mansulam kan. Masih ada dia. Zaman na siyang puno masih ada. Mudah-mudahan ang business kuma pamilya siya mumini sa dia pemulas mo meningkat. Murumwa kurang ini siya sila ko orang tua. Bani panorangon ni babahagi ito keluarga na mamistahon sa dia menjadi rumah tangga na baru. Jadi huli marimori sa dia lang tertua na siya. Lang kung may saksyon ka namin. Pertemuan sa dia saksyon ka namin. Pasilangan ko ilang saksyon namin. Ay ati-ati hamle. Nili naman ito sa pari nini. Salah bakarang naman bagot as migar nini. Ang buhay harus mangihamluan sa sitong nini. Ang guban nini umur namin lang. Kan pa nagpunah pa mo. Tapi mungkin ba ni pangalaman din nilang rumah sinirasi. Ay ni. Ay mahataw pa namin. Katak pagkitang bayan sa Marco. Iya, boy makanay. Terima kasih mo. Iya. Jadi sa dama tuntong bulan ni Ari, sadiakan lang pala marsakap. Ito ama, musik ni, law para sa peryaw. Iya, jadi dan siapa musik nomor pertemuan ku saya
Kasi ini doon namin panugalan namin doon na tulunari. Sing perlunanin dahil so. O, pati. San, Dede, pakot ni Desi. Tadi ada di Salosi, man, cara ni Tondong doon namin, baris mana si Abdullah.